Ayo barang gono. Diisi yang kosong. Ayo Abah Timan sampai konten Mbak Abah. Kembali TikTok Mbak.
Ojo turu sore-sore karepen cedak jodone perawan gede jaluk rapi karo tanggane wong tuwa ora marengake mergo isih dulure dhewe Kang Mas piye dadine ora marengake musisi mati operator Mege wong liya kok rapi dulure bulan gede amandangi jagat rame ojo turu sore-sore karepen cedak jodone perawan gede jaluk rapi karo tanggane wong tuwa ora marengake mergo isih dulure dhewe Kang Mas piye dadine pokok ora marengake becik diworongake akeh wong liya kok rapi dulure kami ucapkan selamat datang yang terhormat para undangan silakan duduk yang tenang bersama gaya tayub langan beksan menghibur dan memberi ucapan serta menjunjung kebudayaan tayub campur sari Panji Laras Iya atur sepanuwun tampilan Abah Haji Timan Musri Meraan Kang Hidayat Kuntiono yang datangnya dari Tanggung Belantai Andalan Bapak Adam Pandansari Minggu Legi Jumati Lahir Nanggap Dayung Panji Laras tidak ketinggalan Bapak Cindy Nyonya Cindy yang datangnya dari Pandan Kang Ketut Siva beserta Nyonya Ketut Siva Pandan Nyonya Yetno Beni beserta Mas Yetno Beni tidak ketinggalan Jak Supar teman Bera Jak Tiamar Jak Tuhan yang datangnya dari Sentul Nyonya Sukoila yang datangnya dari Talang Nyonya Tuni yang datangnya dari Talang dan kawan-kawan kesemuanya yang sudah tampil di panggung pagelaran Jebongan sak lajengipun mungkin ada Jak Sai Hendrik Pandansari Naluk kalau Naluk Jak Heri Sentul tidak ketinggalan Kasio Pain Bodang Jak Edi Blimbing Selamat Depa Pandan Bapak Soleh Kang Wirno Sindi Wonokerto Kampung Gopur Wonokerto Bapak Susanti Talang Bapak Nurila Bodang Abah Bu Adimila Bodang Saudari Ririn Bodang Pak Kampung Karyono Bodang Warjo Karyani Pandan Mas Subianto Purut Kacong Adam Danorojo Kampung Subian Danorojo Kiman Lasiati Lembak kalau masih ada Firman Andika Dadapan Bapak Lulu Bodang Bapak Lasiana Bapak Samsul Purworejo Bapak Yuyun Pangil Kidul
Cak Bunari Gedaung, Bapak Riko Talang, Bu Sartresno Ranuwurung, Cak Suto Ranuwurung, bergabung Cak Suhud Jatiroto kalau bisa Gunung Sari. Sekalian Bapak Agus Pandan, Kang Durajat Husnul Wonokerto, Sundar Imron Dangdut, Rebu Kliwon di bulan Sapar, kumpul di rumahnya Kang Sundar Imron. Matrap Jainul Mojo Seloso Paing di bulan Sapar, kumpul di rumahnya Sutari Wiro. Yoga Yati Bagel Kidul, Saji Hengki Bagel Kidul, Arbuake hajatnya di bulan Sapar. Cak Hartono Bagel Kidul sebagai peluncur. Siamar Sodikin Pandansari, Bapak LP Sobika beserta nyonya Bagel Kidul. Calon Jemaah Kliwon di bulan Rasul nanggap tayub Panjilaras, Bapak Kolik Pakel Kidul. Nanti kalau kurang saya tambah di bawahnya. Nyaca Abdurajat Husnul, Kang Matrap Jainul, Yoga Yati Masaji Eki, Cak Hartono Caca Siamar Sodikin Pandansari, dalemipun secarengan Bapak LP Sopika Pakel Kidul, dalemipun Jemaah Kliwon bulan Rasul